no. Ivale. No. Ngiyakubingelela kubina ngoba kufinya khanda mbosa njengamanje ukubingelela imathinda xa izinto mzomkamela amahlaka abanye baqhumela imali thubazi ngana kwethi ngabe sukula kwaqala ngicothenze kulungelo press subscribe button share pend comment ukhuluna konke uma usubscribe like imali kahamba usikwenza ukuthi ube wena oqala uthola notification uma sikufaka video hamba phambili ngabe setextini ngabe semsebenzini ngabe sekhaya ngabe ukuphi la khona ngiyakubingelela ngiyakwamukela futhi la ekhaya kanti ke ngabe umdala cela ukuthi uyazi hlanga lapha no comment section kanti ke livule button la join ungajoyina lapha usiphe 10 rand njalo nje kuphela kwenyanga kanti ke uyavala noma ngabe nini mangabe ungathathani kana kwethu ngimnandi kodwa ke ngamaqhawethu angenile ku top 10 afuna futhi ukuthi engene ku top 10 singabala kulona ukhuzani sibale kulona umkhulekelo sibalekele ke umthandeni bathe abantu kufanele ingoma yakhe ingene kukho yona ke i top 10 kodwa ke bakhala ngobulungiswa kufanele kubenziwe abokhozi ukuthi ke cha akagijwe ngosiko la kaRisa ukuze kubonakala ukuthi iphi ingoma ehambambili iphi ingoma edlalwa kakhulu ofuthi into engeke ilisebenzele ukhozi njengoba lune top 10 nalo indlela yalo yokwenza imali engifisa sikuqonde kanjalo ukuthi indlela yabo yokwenza imali indlela yabo yemarketing kufuneka be-apply ayisebenzi fair le fair ukuthi ngempela kuzothathwa ingoma ekuyona yabonakala ukuthi ya trend phela ingoma ezimbili ezitrendayo njengamanje okhozini neyiphuma phambili ku top 20 bekusayona iParis neplan kaThukuZini yabo so of which angeke kuze kusebenze mangathiwa kuzothathwa ngeyengoma edlalwa kakhulu ebese kuthiwa I voted ongenzeka mhlawumbe umthandeni ugebhile ukuthi mengena ku top 10 uyaba uncenxa abantu ukuthi bemvotele uma engangeni ku top 10 uzosho ukuthi yena vele akazakhankazi njengoba ngakaza poste akazenze lutho ngendaba yakhe top 10 kodwa ke uthule kuneshow ukuthi uthulele ukuthi nje maye wangena kwathiwa hayi ingoma yegcowami khona ngaphakathi ku top 10 awuyakhankasa maye ke futhi wangangena uzosho ukuthi yena akazakhankasa okusangenzeka futhi indlela umthandeni asindlela aseyiveze ngayo indimeni angakhankasi nje kwasidalo ayithulele ayithulele nje kuze kube ukuthi impela khona okwenzakalayo noma ngathi ingoma yakhe ingenile ku top 10 angakhankasa angenze lutho ayithulele yabo amenze isilima umbango wakhe ukhuzani ngoba ukhuzani njengamanje ukhiphe ngisho post njengoba uyibona la screenini ukuthi ke uyacela ukuthi avotele umthandeni akaza khiphe ngisho inamba akaza khiphe lutho yokuthi ucela ukuthi avotele ubhizi upostele ezinye izinto eziseceleni upostele izinto zakhe nje eziseceleni so ngana wethu ziqhathiwe lapha ngiyafisa ukuthi nje wasabalandeli beqiniso noma ukuthi khona nabalandeli beqiniso ngiyazi ukuthi nabalandeli beqiniso ngoba nilandela i-channel le uqala ukubona kwami ukuthi nabalandeli beqiniso khona lokho so nokhuzani ngicela nenze one nesamething nomthandeni ngicela one nesamething nibavotele bengena njengamanje kusavotelwa noma iyiphi ingoma ofuna ukuthi ingene okhozini nosingabala kubona uduma kahle oSmino okhuzani nomthandeni kodwa siyazi ukuthi la khona ukhuzani nomthandeni somthola la khona umthandeni nokhuzani fanele simthole ezobangisa nomthandeni fanele simthole ezobangisa so ngani kwethu igame imnandi kanjalo sicela ukuthi ungamvotela umculo wakho omthandayo ukuthi umfake kodwa sicela ukuthi nalaba abawu2 kube ukuthi igame iyanyuka yabo iyaphezulu njengoba ke umthandeni x7.9 million ukhuzani x4 million ingoma nje lezo zabo ezitrendayo futhi ehamba phambili so ngana wethu ngiyafisa ukuthi sihlangane lapha no comment section usho ukuthi ngempela uzizwa kanjani nge-top 10 yokhozi ukuthi ngabe izoba robha abaculi noma kufanele yini ibe khona noma kufanele uma uthi izobarobha ngane wethu cha ake senzele nje for status ngoba status sakho sakhupha kakhulu ngejele yabo sakhupha kakhulu ngejele nomthandeni ngicanga ukuthi akhona ama-influencers recognize ngalesa sikhathi ukuthi ngempela bakhona labaculi bamaskandi ukhuzani cha waze waya nakushow kaMacG of which ishow enkulu kuma-podcast ala e-SA iyona podcast nje esahlonishwayo ukhuzani waya ke kuyona emva kokuhlukanisa unyaka wachaza wathi yena ekuhlukaniseni kwakhe unyaka okhozini akazange azathole lutho okufaniswa nemali okufaniswa nemkomelo lesuke ibaliwe
akaze athole lutho, of which singanesiqinisekiso sokuthi kuyiqiniso ngoba kwathiwa lo mncintiswano ubuxhaswa uHyundai, kuphinde kube nesheke elitholakalayo lemali, kuphinde kube nemali yomlandeli ovote kakhulu. Lezo mali kwaba nesixhangalo nje sokuthi leyo mali ngathi ekhuzani, engingaziyo ngezemali, kodwa imoto ayikho, imoto yavezwa kwathiwa iwinwe ukhuzani okhozini. So ngala kwethu asihlangana lapha comment section, izuvo lakho mayelana nalolu daba.